si uranya mikan muda pegah betul no menyabak sikula gede mabe ila kepeng wan ila kepeng bepe ila kepeng nyo ila kepeng je nyan hana bakro bagop yang utang lang tanah cerah hai mi kecatok yang kana guna ajak tu pula menyabak beut gela kepeng mi mutele tungkukan mufom daerahnya peng mi peng bulanan nyan 5 ribu dibulian nyan tatuna dungku mukubah babah at tungkukah peng mi peng mi lagi nak gejek mi tiburo nyan pi ladom jo mi ladom jo hana jo 3 y betting kriet ladom nyan bak khun ka mo ceh pidi kriet ceh kan le nyan malam nyan mudah pun depat tegah banyak teman be nya ladom male tu kedeh male tu ladom kedeh nyan mesti tajak mesti dakwah elok semawe yang mikan nyampan antakan to motor bat terminal birun kan itu keh le kenet motor elhat tu itu ku dari paneh dari Aceh PD itu keh non awak Aceh PD betat kamu ngon dilake rokok nanti patang dilake rokok yang kuno yang tik sedekah dum paneh miakan awak belah deh awak belah nanti kliat teman bek dak pegah nyan nyomi kuno leuh ku dengar ne keun ka Aceh PD kliat nyomi ne keun tiga tek mi ne jak Aceh PD si on kerupuk nguling hana merempek tak pegah kali yang beo di menau mi beo di menau mesti tanya jayah tawa kampung menempak mesti ngangau urang tuha babak kedai kopi pajan tungku wow na padimbah minggu ka bu teman purana bu menau tungku selama 18 tahun ka tungku lepas dayah alhamdulillah insyaallah tanya na gebi rezeki lah Allah taala putra gebi rezeki na ne mien kalah ba teman tungkukan yang aji yang kakak aji berusaha katamat pula hino dibirin kalung jo kedeh ba unsiah kedeh uban Aceh ya kuliah aji kapadin thon kaide alhamdulillah insyaallah ji sabah semester tu long kaglah dengan Allah taala aleh pajan ke pegah le Allah sabah semester tu belah teman menawa tungku nada ji wabah tu hajat ulun puan ada jiat tamak SMP tamak SD SMP nyo ji tak ajo udaya athe jo udaya mate gaganyan na cuco ba anu nyan hantam pernah takalan jumoh anu ganyan na pesantren tu gah he tu tak pegah lagi yang kejawab alah tungku mentuah anemi uranyo hantama lagi gedanyo jamun anemi uranyo hanagala ile ke agama hanagala ile dan ba pesantren hanatama lagi gedanyo jamun menyobalong ne tanyang uranyo hai mi mentuah kan anu mian hanagala ile ke ilmu agama kan anak mian hanagala ile bak pesantren muya balong ditanyang malamnya mi jawaban yang tepat lom pegah mi malamnya getanya mai tu ula-ula getanya ya hai fi ahnaka gata tha lago dungu limbu pegah ba nyongankan hai mi mutuah lagi lom pegah urung si uranyo tu ula-ula urung si uranyo hanaka ya han patih je kala nyo pukon ke pegah anak mian miya tikula bajai hai pasang tepo bajai pramuka di patang bajai olahraga di patang tok bajai putih di patang tapo tablo kan ni ipatu watai dijak tikula mi lai patang tablo ipatu pramuka ipatu olahraga tok bai patu putih taprata ni mi thapo sapo ni mi dijak tikula peng hai mi tika tato rumah ati meja musun na limong na leh nyan awate bungo hana payah hilake ni mi kamato ati meja 5,000 musika ajo batu uja gapu 5,000 setengah moya bak beut bajanya anak min ipe layang bajanya ni jak beut silap awate jak beut sebelah sapu itu atamai sebelah tayah sebelah boh muyo lagenyan curah hai mi mutuah kamu anu munak pelakura ni lagen galak ni jak pesantren guna tayang baron tidak ada hantam pernah uranya tak dengar hai mi mutuah tak dengar su basiroma wahai anu ikahmu yang merempak rangking sa bak balai-balai beut bak tempat-tempat pengajian nyo ahwate urayal he pasang mak belah bajai pernah dikun tidak ada hantam pernah uranya tak dengar subak sirayah wahai anu ikahmu nyojud ka baca Quran balai puluh ju ikahmu nyojud ka fai ayat-ayat pendek nyo ahwate gajian ayah nyo ayah bloy tangan baru saboh kekah saboh pernah takun
Tidak ada. Hantam pernah tak dengar hai mi mutuah dalam sejarah sira urang syik gepubla tanah-tanah belang gara-gara bak giak biaya anak bab pesantren. Tapi kayem tak dengar urangnya hai mi gepubla tanah-tanah gepudu rumah-rumah bak bajak gadai gara-gara bak giak kuliah anak bak sekolah. Nya munyo-munyo ku pegah habami na urang carang lang kelawan yang pegah. Idungku tiga ga taya bag getanyo dakwah bag getanyo bag kulah batek kagak pegah haba krek-krek tapu kagak ba syariat baru. Anak min mia bag ganyan hanjir leja tikula bujak beut mamandum bengut lagi ganyan. Nyan mi munyo lagi nyan necok kesimpulan haba lung pegah malamnya mi nyan ngut naidin piawo hanak watam rakul. Boh kiban han penting tikula mi mutuah. Jamun nek getanyo na geja atikula. Jamun nek getanyo geja atikula wujud bahasa Indonesia. Jamun geja atikula hani wujud elemen matematika 1 tambah 1 2 pet tambah pet 16. Baik pungut lega soal tanya pungut ga bohong tengok. Uranya jamun kacang ge dumpu bahasa Inggeris. Kan lebih penting tikula. Bekle tak pegah je bekle tak pegah je hai mi mutuah. Nyan muehnan tatubit uranyo mi ka pakai bahasa Inggeris. Maksud na ni ranah mi kan ija Malaysia na agam nu. Malaysia ke deh ija. Ka kaya ideh Malaysia sagam nyan. Pubut imekat udung tabe groi. Sabab mi munyo di Malaysia udung tabe mahayum. Bak katanya sabah mo 2000 tengok. Ideh ko mahayum. Nyo mi lung pingat habab itu mi kan habab kata baca Quran dan urun-urun lung duku lung pendidikan mandum dan cara mufum bahasa sindiran bak Quran kata kedi mi kan anak dara ni lung ku pingat mesti katanya habab tiga go taya malaikat soya udah guna buat kan Nyan mi musukan anak darang sikula hai temja but pikawai kan tai temja idaranyan ila kaidin bagatanyo mai untuk ya kerja Malaysia nyan baik nak bijak ke di Malaysia menyo anak dararon ya kerja ke di hanabut ke di igap du mawa carang-carang ke deh nyan awak roi Malaysia itanyo tajak Malaysia pakai teoro nang pujak baik nak bijak ke di hanabut di ke deh hino hidup mo puyang ji pubut hai bubui hai đang lầm một số ilakai di nanu dararo demikian iya mekat ke deh Malaysia nyanjut menyo iya mekat ke deh Malaysia mi nyanjut ko god lagut menyo anu darah Aceh mekat di deh Malaysia nyanjut di gajian pertama masa gajian pertama bandi jami wate dikirim ba ATM mi 5,5 juta gaji bulan pertama nyan wate dikirim peng wate ni cok peng ni cium nah hanyi ku hana ku pegah menteng mi hai parosa malih ta baca ba Quran kan yo perut ipu kena ni darah Aceh kan jadi baik ku pegahnya cium menteng na poca nyan ada pegah nyan anu miat mi di Malaysia wate dikirim peng kon rat RBT dan pi pe bangai hina biru na du hana ya kirim ba urang le nya hai ba bank kirim ba bank itu bank kan hai bank BPD nyampe nyan kan bank lagi bank surah urang kampung ya bela kupi ba bank kan kanya ata tu kenan payah dapuga nyamba bank BNI ba bank BRI kenan mi nyan banknya hana tohora tamong hana beteh junja agak lebah nyepat do sebab dia bak BNI nya hana tohora tamong mi pintu hana tupat kaca mamandum biji nama tulis mi open yang close nyan open close nyan bahasa Inggeris mi oroh anak bertanya mi wate tajak sekulai lo Lampung jamun icukeh ngan thama-thama ngut ka hai bak pintu bank nama tulis open rupanya naik det boy lang bank det boy ngut nyan kejian lung pegah sikula penting buat ula pun ula penting nyo ibu-ibu bapak-bapak hanale melanggih dapat khabar kan sikula penting buat ula pun ula penting nyo yang kakak rencana ya nah idin dia dami na pilung piko buku ada nyo nak bocah
Ni dengar mentang mi. Dia udah. Buka. Cawa bahaba bunong. Getanya mai Iman Syadak bahwa anak buta-buta ijih yak belajar bersama. Padahal ijih yak belajar bajang keroy dengan agam. Anak dan pu tanya, "Oh dungku bakare tak kusuna pegah haba baron." Munyakal lagi long pegah hai mi malamnya. Pu pasai anak mit. Poh buat sebut. Poh limang sebut. Yang baja SMP, baja SMA, mantang takalan ji bak bine jalan, mantang takalan ji bak bine pati. Si kulamai patah hijaknya bak bine pati deh. Poh limang suput, poh pul suput, baja SMA, baja SMA. Nyan kejel lun pegah pun. Si peluh poh anak di rumah. Siro yang pegah nyomi, lain mamandu mijak belah mah. Jangan. Munyo tak pegah kepalih anak min uranyo mi luar biasa. Yang kala uranyo hai mi mutuah. Long nak pegah bakron. Han gatai mata tule bila mana takalan siro anak darah diduk dilikut Honda agam di dikemaim cewek. Uranyo han gatai mata tule bila mana takalan siro anak muda dipuding indang dilikut di dikuyah cewek. Pakon anak ka kurung aja, pakon anak ka palih. Boh jino ne bayangkan. Anak darah, anak gop. Anak agam, anak gop. Secara manusia yang dua mantong normal sama normal. Mejum-jum dijih diduk dilikut agam gop. Supaya anak darah hai mem tua yang han megam-gam tubuh. Mejum-jum diduk dilikut anak agam. Haruh di Medina cepoh. Nyan ukur geron. Moyo tak pegah perbandingan. Kiban urang awai, kiban anak mit uranyo, nyo jauh tat perbedaan. Aci nekalan bak mama tuh getanyo yang katuha aci datanyo. Jamun apabila urang inang gene pegah haba ngau ragam. Nyan payah gekalan nilai. Tho diginiringnya. Bekle tak pegah jauh. Urang kampung matang na digenireng nyo dirinang han dipijit ngi ngatu uragam han dipijit pegah habangan uring. Yang jamu. Tapi uranyo hai mi mutuah. Siro anak darah dipegah habangan anak muda dipegah habangan urang inang nyo bekle ta pegah dikutungku imum, bekle ta pegah dikutungku kusi. Dikemai sendiri hanami bermun. Jangan. Munyo anak miat mu cewek uranyo mi hana mu teh mi deek bat tingkat 65 gede. Dalam rumah anak miat uranyo asim cewek. Sabab mai pika taboh. Jangan uron. Mai pika taboh asai tro uragam yang mohonda gron-gron baju pulau mudawa gede yang gron-gron baju mesti kan. Nya hanjum tam cikat pi. Alah hanya tuah pakon telat hatro hanal sinya sisanya balik manonyo dalam buh tadu sanya bah lehnya katubit natong ku abang apa ku abang mah neu lagi lem pegah nyen ke bahaju awaknya dua alah hanya tuah naite dua boh tadu anyu nya itu boh lem ku abim ku ite thau likut nya nak pun harap ibim pun leuk je ku pegah mantong milung ku pegah mantong mate ku pegah ni badih mate ku urang jamunnya awate ge ma ge lagi ge malaikat menan ya ge mutu dini pubut masjid urang jamun gena pubut masjid nyan ma atau yah ge kalan nyan lagi seolah-olah na malaikat maut tentang saja menan ya urangnya lepah kita nyomi seolah-olah hana kita nyomi itu ilong ku pegah mentang mi adib ron timong ilong pegah mentang mana ulama belum nyan jamun hai nyo bebeno retak jamun lu nak pegah retak SMP SD mi kan baik dah pegah SMP retak gelah 6 SD gelah 2 SD nyo menyo urang jamun anak-anak urang jamun hotel malam tak dijumpa saja tu uranyo hendak dijulai nyo ai nan dengar mentau
Retak anak urang jamun SD gelas 2 SD gelas 5 SD. Anak urang jamun mantang tak tijit pe saja nak hotel malam. Urangnya hantar tijit le pe saja dan mi nyanyar tak. Mi otat apa mi nyan jadeh meramah dengan orang. Ila gua mentang. Nyan eu. Nya hotel uro mi igirenta aju tanya mak gua. Ni bi peng ilung 5,000 aku nak bela donat ipak kaiba. At peng kali lagi gujuk bunuh layah ke. Hana peng dah at. Hotel gua yah kerja untuk bilang. Nyai kita aju ku ju likut mak. Moyang hana nabi ku pegah ada beklam. What? Ilung pernah kanjai ku mi. Pernah kanjai ku budik motor ku berangkat aju baik maleu di namnya. Anak tu bedah banyaknya igentak mak mi hana dipeng tu. Pegah ada je. Hantar terjulek moyo jamun mi kan mudah pegah. Betul. Gelah 6 today hami anak min mantang tak terjun bungun. Idoh. Nya mesti dah pegahnya. Betul nak urang melahirkan di rumah. Dia dah pegahnya. Ikah kami anak guli kalau lampu soh ber. Nyo kan satu bak katanya truk kapal ia lah mari kapal tu moyo nakah hai bio ketika kapal bak tanyo. Kami nak junjukkan wate katu adik kapal tu mak ya ulam kah ber. Ibadeh ni awak yang main keroi. Ana mi urangnya mi. Iu perut mai kam lain mati dodo ju kota mak lang perut mak. Kak jarang anak mi. Jarang anak mi urangnya bak pale. Jarang anak mi urang awai bak atago. Pakan hai mi mutuah. Anak mi urangnya hotel kalan banyak ikan pale saja. Pakan laganya. Karena sapu pale. Nya urang anak mi ubena ule nyan HP kana sapa tajuk nyan HP hanjit lang tu net lom takut ipegah tu lagi bom kuno tu dia tu SMS belo HP hami nyan HP yang na internet lom belo kana mi nyan kop hadut tu mi tak permainan anak mi urangnya baba internet tu ilo gurah hendak nyan anak mi kan nyan anak mi gurah baron anak mi mantang gelah 6 SD gelah 2 SD ipegah ba katanya mak hai nya urang minggu hakan aja kuna muen puikeun kuna main game saat online itu iluk pernah aku me tanya pin pegah nyan hai mi tanya baik bangai pi wate dipegah game kan bandi 3 ni itu bit aju game nya ya main bola-bola kalau kan nyan game online nya ku noron macam ada aku tinggal kampung tapi adanya ku dong di kampung nyan untuk truk bak target bak game yang jih maksud lele langkah-langkah yang ditempuh sehingga truk jih bak game yang online nyan wate di lab nyan ni pernah kejadian long bak internet pernah kejadian ni bak warung internet nyan lo apa gol laptop pernah wate di lab le anu mi bak truk bak game je ya masya-Allah dikejut sengkak dapah wate lung kalan anu mi gelah 6 SD wate lung tanyong merempak kalan hai mi gambar hana baje persih lagi alhamdulillah. Itu aku belahnya ikut, itu kan. Jadi yang ke persoalan ni menang. Tanyo sendiri, ahwate takalan yang mubah jantung tu. Kan gara-gara hana tom takalan. Yang menggam-gam jantung kita masa anak min ubenan yang atanyan atama ya tayah masa gadi tumeu kalan lagi. Yang ke problem yang ke permasalahan ji ahwat tadi uji hana reaksi thapu bertanda ji KKM di kalan mata munya memang tinyaknya hana tom di kalan matanya kentem jiwa ji reaksi badan lain wate di kalan lain muka taturi mirah wate di kalan matanya nyo muka ji biasa seolah-olah kabiasa memang terbukti ji kabiasa di kalan matanya makanya mio haba gasa aku pegah pegat anak min urangnya mi lebih jarang anak min ketimbang bertanya ya pegat anak min ya anak ku le pegah haba bergasam haba moyo gasa lem ku pegah tu wajar kaya pegah haba pendakwah urang Lampung jadi hana etika ike menyo lalagenyo hai mi urang ada hana etika tat 7 batan nyom moyo model urangnya mi kaya buku anak minnya
Bersematih kah mu bahagia? Asal mu bahagia. Ilikut di bukit Bungung. Tidak aku berahmat tahu. Cukup le tatu me Yahya anak mit yang puja-puja anak diku padai dikut urang aja apa belah musab ni kan. Memangnya hana disadari tu. Tanya urang main dalam kampung tu tatu oh si krek dua krek atanya. Yang kejut ku pegah baron baik nak anggap anak ron diku ron got tapi moyo golam nebuktikan di luar got permainan. Utok abu dok tulok. Palih anak ni nan itu oh mi kena pegah baron. Si binteh kama di ngan mai athe di pertama ngagam rumah nyo haba yang ku pegah habanyo kan haba rekayasa siap ku tanggung jawab kan haba ku pernah dumnan palih anak ni nyo malam nyomi hana ku toh pegah ba urung si uranyo supaya beya guh kanu beya guh fitnah anu nyo hana long toh pegah ki pancara tak pegah supaya begu khawatirkan terhadap pergaulan remaja akhir damun urai nyo hana ku toh pegah ha karon uranyo tokoh-tokoh ha karon uranyo mama Yahya uranyo aci pikir saat bagaimana jalan yang harus ditanya tempuh supaya anak bele udep dalam keadaan jahil supaya paleh dan kurang aja generasi uranyo beek dan pengadah katanya aci pikir sabah kuji sabah pendidikan yang memang pendidikannya bermutu untuk akhlak remaja uranyo nyo aci tulung pikir saat mahana pu tahu deh padum nalo dum anu uranyo haimi yang jalan anu utama nuraka mangon ya dalam nuraka munyo takalan anu uranyo mi cukup le dum jalan anu yang akan diputamong mangon ya dalam nuraka ha ni batih acin baca baba kitab ni opukon ni kelumurah uranyo urung lang na mono mesti datayang letayang haimi yan anu hanan kun tapu lago holan dijak gede pulan di paju pulan di pugat di gede bijau ala hai tung ku mutuah bu anemi uranyo tapu hanjele kamu kun batu kalah mai kamu pegah haba laju bengeh itamong lang kamba dikunci pintu kamba bu hai paju bu budu gede hinan mate butangun pok gede bu teman gara-gara tanyo tatayang tuji gara-gara tak pertanya tak putro hudi tanyo tamang nuraka dah pergi hai dah pergi uranyo mi je tahing uranyo mi je tak pegah je waji 15 ga siapa je katai tapi muyo anak nuranyo mantang ne biarkan ji rayo dalam bun maksiat hana ne serahkan ji dalam pendidikan agama buni yakin tatat ahwate matero ni tengok nyo nuraka di prehro ni tengok karena kepala keluarga ibu rumah tangga yang membiarkan anaknya rayo dalam bun masjid nyo urung yan dayus ne pegah le nabi urung dayus ne pegah le nabi jangankan tamang surga be surga ham potum padum nalo dimulai takalan dalam realita kehidupan urung si yang biarkan anu rayo dalam bun masjid di Medina di Cimucu di Piak Bakung hanai semayang pat nayah uranyo takalan yang lake poh anu gara-gara anu hanai temayang kadang-kadang muro gedang temayang pu ya tham anu anak pujak uranyo mi gedanyo yang dengar dakwah tanyo ka tuha tu na umu kadang 40 tahun tapau bahkan na umu kadang ka 50 tahun tapau secara adat gedanyo hana triple akan mate tu wate mate na takbah anu wate mate na takbah cucau anak dan cucunya 20 tahun dan 25 tahun kemudian jih akan tumbuh menjadi orang dewasa jih singah yang pimpin nanggrau jih singah yang jeduk ke imum jih singah yang jeduk ke kecil moyo anaknya uranyo min kebah dalam keadaan mabuk han mustahil 20 tahun kemudian yang jeduk ke kecil dalam kampung berete kecil mabuk muya cucunya nuranyo nekebah dalam keadaan hana ilmu agama han mustahil 25 tahun kemudian yang duduk ke imum dalam kampung-kampung berete imum hana ilmu agama
Boh munyonyo generasi yang dikebah malamnya kuna tanyang tikrek haba bakron. God mi agama aku. God nangrau aku. Tidak ada. Kepemimpin hai mi mutuah. Ada malaikat je tabuh kena di bumi mi munyo masyarakat atau generasi manteng hana mu akhlak, generasi manteng kurang ajar, serih berganti hai mi terjadi kemaksiatan di aduh rumah. Nabi pernah dipegah Al-Islam gharib wa sayati gharib kama bada'ah. Islamnya diibaratkan lagi perantauan. Urang Aceh Pidi akan gemerantau kena Aceh Utara dan akan selalu tetap di bumi Aceh Utara selama urang Aceh Utara mantang getem ngingkalan urang Aceh Pidi. Tapi bila mana urang Aceh Utara han getem le nging urang Aceh Pidi, nya urang Aceh Pidi akan geminah unanggro-nanggro yang lain. Muya memang nanggro yang lain han diberi mangsit urang Aceh Pidi akan gua tempat semula, yaitu Aceh Pidi. Islamnya akan selalu kekal di bumi Aceh selama urang Aceh mantang getem ngingkalan Islam. Tapi apabila orang Aceh han getem le nging Islam, han gedung le Islam, han getem le papah Islam, nya Islamnya haimi akan diminah unanggro-nanggro yang lain. Munyo memang nanggro yang lain han ditungsit Islam, nya Islamnya akan diwa tempat yang semula, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Jadi kekalnya Islam di Aceh atau gugurnya Islam di Aceh, nyo jawaban ji atau penduduk ji nyo mandum na dalam jaro-jaro bangsa Aceh. Mungkin hai mi mutuah dalam penyampaian ulun tuan nyomi dalam rangka halal bil halal munyo ahwate tapegah habami dari phone hingga uronyo memang selalu yang lo luncurkan permasalahan-permasalahan atau kenakalan-kenakalan bagaimana situasi remaja-remaja uronyo dalam menjalani kehidupan. Munyo judul dakwah mi malamnya tabuh kegagalan atau kewalahan orang tua dalam mendidik anaknya menjadi generasi-generasi yang berakhlak. Mungkin dalam penyampaian ulun tuan mi sedikit kadang-kadang nahaba yang hana mau sah. Ya mungkin di sini ulun tuan mi berayut hal lagi maaf. Tapi yang lung harap bakron mamadumi uranyo neserahkan anak gedanyo mandum be ne uang tajan akan tetapi niat intat anak-anak yang na bakron uranyo bak tempat pendidikan yang memang pendidikannya bisa melahirkan generasi yang berakhlak. Nak kumantong penyampaian daripada ulun tuan. Lebih dan kurung ulun tuan laki maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.